Hello guys, good morning. Bago rin na maghihatod si Kiara guys sa school. So, matumi og merkado kay mo palit mi og fish ni Dari Italiano. Magkuanta guys, magluto ta og fish guys. Kay sige ra tag manok guys, naglain lang akong kuha guys. Kana bang nakay manukan guys, sige na lag manok din po baboy ana bitaw guys. So, lain na pud no mag-utan ta then with fish. Okay. So guys, karon guys, we will ask the Italiano guys how to say fish. How to say fish in Italian? Dari Italiano? Pesce. Fishy guys, ang fish in Italian. So, since parisa na mo ukan guys, vegetable, magutan mi guys, vegetables. Mangutana sa tani Dari Italiano guys, how to say vegetables in Italian? Vegetables. Verdura. Verdura guys. So mao na mong sudan for lunch. Fish and vegetables, verdura. O tanon guys, verdura, ang isda or fish, fishy. Okay guys, since mo adto ta og merkado or market, merkado or market guys, mangutana ta ni Daddy Italiano guys kung unsa na ang tawag sa merkado or market sa Italian. Let's go. Daddy Italiano, how to say merkado or market in Italian? Mercato. Okay guys, ato guys is merkado. So sa Italian is mercato. Mura siya og ilisan ra ang D og T. Merkado, mercato. So mao to siya guys, no? So mao to siya guys, since mo palita og vegetables and man day may vegetables sa balay guys, kanang kuan lang guys, kamunggay kanhotdan mi kamunggay og alugbate, pero ang uban is napa mi sa balay kay na marigya man pud ko utanon sa balay. Bitaw guys, since mamalit ta og kanang gamay nga utanon og isda guys, kana siya guys is amo ang lunch. Paniod to guys for our lunch, no? So lunch, okay. Lunch. We will ask the Daddy Italiano kung unsa na siya ang lunch in Italian. Daddy Italiano, how to say lunch in Italian? Pranzo. Pranzo guys, ang lunch in Italian. Okay guys, so aring higayon na guys, humana ko kumpra sa akong kinahanglan sa isda, sa mga utanon nga gagmay, papuli na ko ani guys. So wa na ko nag video kung sa tumagi pamalit na ko, basta kay mao to isda og mga utanon nga gagmay. So diri na lang ko to akong video. Thank you for watching. Bye. Ciao.